abubun. Babrait menela batay Syabang kelokpal Bakata kelokayukta Kani-kani kabalabok ng board an authority to fight corruption. Kapor ka kun ya kabansa kabalong ka ikhtiar nagamda jong upat ba pada kijisya yung latong yung lokpal ni yung lokayukta do upat ba hagabaga sorkar kan hapan tong nagamda upat ba yaw to lokayukta ubaga way pagoy ka sorkar jela ka de bantong latong yakini ki officer lalu kasip kakakandai trik upana sipo usnam ar snow samut bagani ka sorkar kay iba ka bakla hadu chan sistem sawnay bagi bakla tong lalaki ng bakla dan puliya kaan kinangiram jong ka sorkar MD kimdan hok ban beteng nga kasyuki kung kita kinong sensyado on moral ground they should step down. They are not fit to rule the state. Kim palang gibapit bansin siya rin yung fight ba lalaki ng bakla ya kata kaan ban pentray kam o kalong